Dobar dan i dobrodošli. Ovo je srednji kurs Excela, kurs koji je namenjen pre svega osobama koji su stekli neko osnovno znanje o ovom programu. Ukoliko ste potpuno novi i ukoliko ste tek počeli da radite u Excelu, ja bih vam svakako savjetovao da prvo odradite početni kurs Excela, koji se također nalazi na mom kanalu, pa kada to savladate da onda pređete na ovaj malo kompleksni srednji kurs Excela. Također jedna molba za sve pratioce, da ukoliko vam se sviđaju ovi videi, da lajkujete i zapratite moj kanal, kao i da uključite notifikacije kako biste i u buduće dobijali obaveštenja o lekcijama koje budu izlazile. Što se tiče današnjeg videa, ovaj video je pre svega jedan tips and tricks, gdje ću vam pokazati jednu od opcija koje možete koristiti u radu sa pivot tabelama. Pre svega vidite i sami koliko su moćne pivot tabele, koliko brzo možete da sumirate podatke zasnovane na nekoj listi, bez obzira da li lista ima nekoliko stotina zapisa, 1000, 10.000 i tako dalje. Vi možete da sumirate podatke kroz par klikova ili par puta da prevučete mišem. Setite se da je sve ovo zasnovano na nekoj postojećoj tabeli koja je ispunjena podacima, kao što imamo ovde u okviru radnog lista Sales Data, i zamislite sada ovo, na primjer, da sedite na nekom sastanku i kolege gledaju vaš odličan rad, u stanju su da donesu pametne odluke na osnovu vaših obrađenih podataka. I dok sedite tako, vi gledate podatke i vidite da vrednost za april od 51%, znači imamo povećanje u odnosu na prethodni mesec. Isto tako, neko drugi od vaših kolega može da pogleda i da kaže kako se to dogodilo, zašto smo skočili toliko, šta se to prodavalo, ko je prodavao, znači neke dodatne informacije. I sad vi možete da se vratite u okviru radnog lista Sales Data i da kažete, pa znate, evo u aprilu imali smo to i to, taj prodavac prodao toliko, međutim pa da naravno posle te podatke filtrirate, sortirate i tako dalje. Sad kod pivot tabela postoji ta opcija koja se naziva drill down, a ona se bukvalno aktivira tako što, evo, želite da vidite, na primjer, u okviru ove vrednosti od 51%, dva puta kliknete i dupli klik, znači na vrednost za april, kreirat će vam potpuno novi radni list, u ovom slučaju sheet 4, kod vas to i ne mora da bude sheet 4, može da bude sheet 1, sheet 3 i tako dalje. I tu će biti u stvari prikazani podaci koji čine vaše vrednosti za mesec april. Kao što vidite i sami, znači u koloni B su vrednosti za mesec april. Odnosno, cijela ova radna lista su prikazani podaci za april. Sad, znači, na primjer, vi imate listu sa podacima koja sadrži podatke o osobama, mogu to da budu, na primjer, članovi nekog tima, i sada konkretna situacija može da bude da treba da pošaljete kopiju liste svakom prodavcu koji se nalazi u listi, ali pritom ne želite da date celu listu tom prodavcu, već samo njegove podatke. Znači, videli ste i sami, kreirate pivot tabelu, grupišete po prodavcu ili osobi, dupli klik na vrednost određene osobe, to smo uradili, znači podsjećamo se, dupli klik, otvara se novi radni list, u ovom slučaju sheet 4, i vi ovde tačno možete da vidite podatke za svakog od njih. Jedna preporuka kada radite i kada koristite ovu opciju drill down jeste da svaki put kada uradite dupli klik, znači vama se kreira novi radni list, znači sada kada bismo otišli i želimo podatke za maj mesec, on kreira novi radni list, sheet 5, i potrudite se da date nazive radnim listovima odmah, kako se ne bi posle gubili sa podacima i radnim listovima. To bi bilo sve što se tiče današnje lekcije i vidimo se uskoro. Prijatan dan!